هەروەها هون نیشانجی ناز دەکەن نیشان دۆغان کورکێ دەیسەمەشخوا گەلک خەڵک دەبێژنە من دەبێ کورکێتە چ قاژێ هاتیە برازیێم نە لێ ڕاستەوەکە کورکێ منەش بەر کو ئەم بەهەڤڕا ینی لەبا منجی مەزن بووە ئەزوا بەهەڤرە دەمالەکێ دەنا من خۆست ئەس vێژی بینم زمان نیشان چ بێژم نیشان گەلێکی زیرەکە ئەس باوەڕ دکم وە گەلێکا ژووە گۆ نەحەمیە و نیشان شۆپاندیە لەسەر یوتوبێ نیشان هەنسکێ چێ وسا ئەس بێژم نەش بۆ تەمەنێ خۆچێ دیکە li gorî civaka me lê ji bo kesên mezin e ez nîşan dawayê vir dikim dixwazim ku gotinekê ji we re bêje dem baş çima dengê we wlokê me kahinkî bilindtir bêjin ha ev xweş bû gelek spas bo hatina we ez pir ji stranên amûdilo hez dikim û îro ez êtir ji wan hez dikim ji ber got wê amûdilo ji hevalên min re bistirê hevalên min yên zarok yên penaber û yên rewşeke nexweş li kampa koya dijîn ez bihêvî me ku hestê min bigihê wan û bela xweş bizanbin ez xwe pir ji wan hez dikim û her êvar ez Xwedê dixwazim ku rojên wan yên tên aram bin, aştî bin û azad bin. Gelek spas bo hatina wan. hêvî dikim jiyanek serkeftî ji bo nîşanê me û herwiha zarokên Kurda bi tevahî zarokên cîhanê yên bêguneh serkeftinê ji bo wan dixwazim jiyanek aram û xweş dixwazim dûrî êş û bela û şer hêvî dikim em vê pêngavê jî derbas bikin